na ovom području, točnije u ovoj kući, se dogodila jedna od naših, da tako kažem, prvih akcija. Nakon jednog tenkovskog pješadijskog napada iz ulice Preradovića koje su malo prije bili, uspjela se četvorica pobjeći u onoj borbi i sakrila se znači u ovoj tu gore, da, tu smo ih našli. Na potkrovlju. I u tom momentu smo se mi okupili ovdje. I opkolili. Znači postrojba HOS-a i naš zapovjednik Brdar je bio. Brdar i Švici su bili onda sam. Ja. Počeli vikat na njih i reći jednostavno predajte se, ovdje je zbor Narodne garde. Mislim, ovo moram reći jer to je bilo dosta ovako. I od ozgora se čuje glas, ne predajemo se zenkama. Da, vi ste paravojni. I to u momentu neko više ovdje HOS. Onda više nije bilo priče, onda je nastala pucnjava. I nakon sveg nakon znači jedno pola sata jednog fajta, sve je utihnulo, otišao je Brdar gore. I njihov zapovjednik ih je ubio. Da, i po ranama po glavi, vidjeli smo da ih je taj njihov oficir ubio to su bili dvojice, su bili mladići, da, mladići su bili, vidjeli smo po i sebe ubio, sebe presudio. Jednostavno ubio ih je i onda sebi... I nije se htio predati, da. To je vjerovatno bilo toliko zaluđeno. Da, to je upravo toj kući i tu smo ih bili zakopali, tamo iza ove kuće, tamo smo ih zakopali. A evo, znači, običaj je bio ovako, znači kreće napad, tank, transporter, to je znači bio neki profil tako, i trpa pješadija. Pušta se tank, pušta se transporter. Čekaju ovdje ručni klinevci, ovo je jedan pokaz, tu su ručni bacači na raspustu, znači čekaju. Mi smo po kućama malo ispred njih. Puštamo da tank prođe transporter, oni ih uništavaju, a dok je pješadija koja ide iza tanka transportera, mislim da je sigurno da oni su prošli. Naši već prvo, mi smo se privjeli. I kada onda tank dobije, onda mi rasturamo pješadiju. Oni moraju nama prići, mi su bili znači kod kućama po skloništima, oni su morali ići po cesti, tu da su nastali uvijek njihove velike gubici. Oni znači moraju ići po cesti uz kuće, a mi smo bili u kućama, u skloništima i čekali. I to se često ponavljalo, mislim ti oficiri koji su vodili, čak vjerujem ovi tenkisti vozači, imali smo prilike čuti od zarobljenih, to su većinom bili mlađi dečki koji su vozili tank transporter, zato su ovi stari četnici nisu ni sudili to, a i znali su da će oni prvi stradati, tako da su dobar dio njih po prisilom bio.